Agorafobie. Bună ziua, oameni buni și oameni dragi. Vă rugăm din suflet, distribuiți acest video pe toate rețelele de socializare. Avem un caz de discriminare foarte grav în Danemarca. Copilul nostru a fost discriminat de toate autoritățile daneze. Dorim din tot sufletul nostru să ne ajutați să distribuiți acest video cât mai departe posibil, să ajungă la o televiziune în România, pentru că avem un caz de malpraxis, abuz de putere și ascunderea informațiilor copilului cu handicap. Copilul meu a fost diagnosticat cu autism infantil grav și retard mental non-verbal grav, la care copilul nostru de 1 an și 8 luni de zile nu are acces la terapie, nu are însoțitor, nu are absolut niciun drept. Suntem șocați. Iar copilul nostru a fost născut în Suedia în anul 2020, pe 3 ianuarie 2020, unde acolo eu am participat la nașterea copilului meu, unde a fost caz de malpraxis. Am asistat cum copilul meu a fost tras cu forceps la naștere, doctorul de acolo i-a spart capul, nervul central de aici a scos plin de sânge. Uitați și copilul, el este Rafael Gabriel, nu vorbește, ne chinuim să îi facem terapie, iar doctorii și din Danemarca ne-au discriminat. Vă rugăm frumos să ascultați și soția mea o să vorbească în limba engleză și în limba daneză, pentru că este cetățean danez și vreau să audă și toți din Danemarca, toți avocații din Danemarca, toți judecătorii. Și este un caz foarte, foarte, foarte special cu copilul nostru. Rugăm din suflet să ne ajutați să distribuiți acest video cât mai departe, pentru că avem o traumă. Suntem niște părinți responsabili la unui copil cu handicap non-verbal, care nu are acces la terapie și nu are absolut niciun drept. Vrem să ajungem la Strasbourg să ne facem dreptate. Vă rugăm din suflet, ajutați-ne. Vă dau pe soția mea să vorbească în limba engleză și daneză, ca să înțeleagă și cei din Danemarca despre ce este vorba. Vă mulțumesc frumos! Goddag, mit navn er Simone Marie Olsen. Jeg er mor til Rafael Gabriel Olsen, og vi har en sag imod de danske myndigheder, som har simpelthen ødelagt vores liv. Den danske kommune Glostrup manglende handicaprettigheder, blandet med manglende grad af handicap for vores søn, Rafael Gabriel Olsen, diagnostiseret med infantil autisme og retarderet psykomotorisk udvikling af Glostrup Psykiatrisk Hospital B290 afdeling. Efter udredning færdig november 2023, vores søn var dengang 3 år gammel og 10 måneder. Efter han har været testet, han er non-verbal, han har aldrig talt. Vi blev sendt til familieafsnittet i Glostrup Kommune, som har gjort alt i løbet af et års tid for at stoppe vores rettigheder. Vi har ikke talt med Center Handicap i Glostrup Kommune overhovedet. Jeg fornemmer, at de danske myndigheder simpelthen har gjort sådan en indtryk på advokaterne også, som nægtede danske advokater fra forskellige firmaer i København. Hvis en advokat siger nej, så siger de alle sammen nej. Det vil sige, de nægtede at simpelthen starte vores sag. Vi har en malpraxis-sag blandet fra Sveriges fødselssted, fra Helsingborg sygehus, Lazaret, hvor han har været skadet med kefalhematom i hovedet. Vi har et nægtet adgang til enkelt MR-scan for at sige, hvis der er noget, går fuldstændig galt i hans hjerne. Vi har nægtet adgang fra egen læge, fra Region H. Jeg har talt med juristen fra Region H fra Hillerøds afdeling. De nægtede at mødes med os personligt. Center for Handicap i Glostrup Kommune nægter at mødes. Familieafsnittets chef, han hedder Bent Hansen. Hver gang vi blev kontaktet telefonisk, eller kun få møder, 1 eller 2 møder, med en medarbejder af kommunen, som hun påstår, hun arbejder der. Jeg har aldrig fået dokumenter på skrift, hun arbejder der. Hun hedder Signe Vidal, og hun er leder for Center Handicap for børn i Glostrup Kommune. Hun har gjort alt hun kunne. Hun har sendt en familievejleder, som hedder Hanne Willumsen, som har forsøgt at hjælpe os med nogle råd. Men hver gang vi har bedt om noget af et eller andet hjælp med Rafael, om det er dyner, eller tøj, specielt tøj, eller bare til at bede om benzinudgifter,
eller eludgifter, fordi han sidder foran en vaskemaskine i tusindvis af timer. Så der er ekstra elregninger til os som familie. Alt som at vi har med udgifter, vi fik nej. Udover 500 kroner i bliver. Som er kommet som en social udgift, ikke som en handicapudgift. Så vi er blevet stoppet fuldstændig at have adgang til handicaploven. Hvor er handicaploven i Danmark? Hvor er handicaprettigheder? Now I'm going to say this in English. My name is Simona Maria Olsen. I'm the mother of Rafael Gabriel Olsen. We have a very hard case of discrimination against Rafael, which is born genetically with infantile autism and retard, non-verbal. Being non-verbal, he never spoke. He's genetically born this way. And we live in Denmark. Outside Copenhagen is called Glostrup. After the hospital has placed the diagnosis November 2023, the municipality of Glostrup has stopped the access towards what we call the handicap law in Denmark. They simply said that Rafael has a problem, not a handicap. And we were never allowed to not even approach handicap rights. So we were never even discussed. We couldn't discuss with the authorities this. It has been a year. And after that, at the end of the year, which has been threatened by them, there is kind of a it's like a tradition in Denmark. We found out through a social worker, a judicial social worker, that it's kind of a tradition to just pick up children with disabilities in Denmark and just be picked up by the states so the state can take care of them. But we refuse to do that. We have to keep in mind that Rafael is a double citizen of both Denmark and Romania as a father from another EU Schengen state. So we have simply took him out of kindergarten that we were offered there because he never received therapy there. He never received any kind of help and never received a speech therapist, never received any kind of medical care after he received